Symbud Myntri Rangbah ke Jylla ubak Preston Tensong hak balang jong ke tayo ulapan kesan bak Jingpynlut jong ke sokar Jylla ya ke pisah ke bakot laispak khandai pau khandai Klur tingka hak iakhun ya ke klam COVID-19 ke day namar bak ke Jylla kala ai ya ke jing sakri ke bapakatam ya ke pai nongsong snong ke Jylla kumbale kiwe ke Jylla hakari. Kani kejing Pynshai jong Symbud Myntri Rangbah ke Jylla kalong halor kejing sapriang jong kejing thok ke social media bahkan thok jor ke Pynshai jong ke sorkar Jylla kejing iakhun ya ke kelam COVID-19. Kejing thok kalong bakumno ke Jylla Meghalaya kala Pynshai Haduh laispa khandai Klur tengka. Habagi beriu boy opang ya ke COVID-19 ki dong tan nriu hajar kat baki wei pak ke Jylla ki bahek jokari ki don deki pau hajar ngut ki nong pang. Bat ki dang Pynshai tang hapok ka hendru spa Klur tengka. Symbud Myntri Rangbah ke Jylla uloong bagi nong kenthok gila ban penpa wela kejang gejing sngau halor kene ke benta. Ndrei ulo kentupat bagian de bishar benia yiki rukom ai jing sakri jong sorkar bat gejing pendap penbiang yiki jing don kam ha gejing iakhun ka klam naruk gejakasa kabam kadi ka Russian bat kiwe. Ulo kop bagi nong kenthok ki de ban Pynshai ke ai ke bajah asam bat ong ba empat dan satya ha kari India barok kawei ka balak ban le kombale ke sorkar Meghalaya. Very good issue. Ong yaki ka facilities ka penbiang ka Maharashtra government. Ong yaki nailai chido Maharashtra. Ka facilities ka penbiang ka Assam. To keren tak pra Northeast. But ka facility ka penbiang mangi miliki apiklet. Namar ban syukren ngong pik basuk. Dengan itu pi 4 don hari India brok kuai. Kum malek mangi ka surkar Meghalaya. De hanta ki pai baga di sutu. Hangno don kata ka bangi sej ai wat udrai Russian. Hano bangi ai bandot ke state ka ba ai free food. Non de balengi continue ngau pi Haduh mentaka benai ke santrik ye ke testing lu free. Kan ba kiwi ke state nado ujulai ngau pi kamdon kata. Tonang ta habingi snai ke corona care centers, lene ke quarantine centers. Phila bon compare pedeng ke jongi, ba ke joki ke besop de terpa. Tengah ngas ngomong orang bagi pajak kita ban swaban keren to da kenjing ken. But mendai tang ta ban kenjing ken. Geli kajuk start menta ka ba pitang su play hang neng tai plalap lut. Ki facilities ki ba ai ka sarkar Maharashtra la ki compare kunta. Bar ka ka ba ai ka Meghalaya. Tang hang ta ngong pi ki salap lut nakle ke ja. Te ke jubab kla don pa hang ta ngamdut kam ban verify, ngamdut kam ban justify ki de ba sutu kata kan. Hakabaidai bagi jingut jeki babuan bakador ban le tes kalong ke barem ha Meghalaya kat bagi wei pat gi Jylla ki syam bakador ke bajam uba Preston Tensong ula Pynshai bakador ban le tes RT-PCR trunat bat sibinat ke syongdor 1000 sispa tengka kat kum kador balapo ke Indian Council of Medical Research hendrai ke sorkar Jylla kala pendunai ke kador daga basyimno tang lai hajar arspa tengka kerang bagi pat ba ke bakwa ban le hidal de ke tes kinla ban kot bor. In fact, initially, bed test, it come to 4,100 rupees. 4,100 rupees. Even antigen test was more than what we fixed yesterday. That's why then government has to step in. We convinced, because the different companies are there, ultimately we came down to 3,200 per test of RT-PCR or CBNAT or TrueNAT. Then 500 rupees per head for the antigen test. And they cannot cross that. It should be 500 means you cannot even increase 1 rupee or 1 paisa. Halor kejeng sapriang ki kubor bagiladon ki kato kani ki beriau ki belapendap eka form bat kim shim lapendap satya eka tes. Nrai lapen bena bekeliok positif ya kejeng pang COVID-19. Nagaliang uba Preston Tensong uloong bakala bandon kum kani kejeng ja namar kejeng bon kam palat joginong trei ketenat kakot kakya. Hendrai ke sorkar kelab betha eka tenat kakoi kakya banong ke bapikir bah namar kalong ke bag sorkar kan omla pediang yakum kini kijing bakla. Ya kani ka report ngila ekren naka review meeting ngong pi don ki case ke kita tam kita ki long isolated. Mo what ong ba 100% kita ki case ki jia. Let's say out of 1,000 or 2,000 let's say jia kawai. Namar on the ground ngai ki health workers popli ka tension iladi ka bajur nang ta hakarosh ka bajur let's say humanly speaking don ka mistake ang nang tai te ya kata ngila dem instruction ya de chest baki ngau bahaban make sure
ba kum kini ki judge mistake ki bangir ngin sotanan bakan jia kami bakan num jia su kin persangka bala ban penting na bakan num don kum gini kaya jing beklah ha nang ne cekna